биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө жана аны элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз туугандар. Мамлекеттен мите курттай болуп көп жерлерге жабышып алышты. Булар тазалашыбыз керек. Мен ачыгын айтайын, бая башында айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Парламентке шайланып барсам туугандар, мен криминалынан, бандиттеринен коркпоймун. Байлыктууларынан коркпоймун, акчасы көбүнөн. Бийликтүүлөрүнөн да коркпоймун туугандар. Мен кыйналсам дагы ушул оор жолду тандап алдым туугандар. Кыйын жолду тандап алдым. Бирок бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досумду таштап кете албадым. Мына ошол силерге айтып коеюн туугандар. Коррупционерлер булар кимдер туугандар? Коррупционерлер булар алдыңарга келип мага окшоп сүйлөбөйт. Алдыңарга келип мага окшоп добушуңду сатып албайм, мен ак иштейм, так деп албайт. Коррупционер бир жерде жатат, үйүндө. Бишкектеби, же башка жердеби, тоодобу жатат, май чайнап, чай ичип коюп. Ал эмне үчүн коррупционер? Ал себеби өзүнө жерлерден ар түрдүү жакшы балдар топтоп алып, аларга акчаларды берип коюп, бар сен балыкчыны сатып кел, бар сен ак сууну сатып кел, бар сен баткенди сатып кел деп коюп, май чайнап жатат үйүндө. Коррупционер эч качан алдыңарга чыгып келип туруп түшүндүрбөйт. Мен коррупционермин, сатып алганы келдим деп эч качан айтпайт ал. Коррупционер көзүндө көрүнбөйт дагы силерге. Чочулабагыла, коркпагыла. Коррупционерлер, бандиттер элден бекинип жашаш керек. Коррупционерлер менен бандиттер элден качып, бозуп, бекинип жашаш керек туугандар. Коомубузда, мамлекетибизде таза эмгеги менен эмгектенген, өзүнүн эл алдында, коом алдында таза адамдар гана ачык жүрүш керек. Дагы бир жолу айтайын. Акыйкаттуулук элим, жерим, мамлекетим деп отурат туугандар. Мен ушу досумду кыя албадым. Мен ойлоймун, Кудай кааласа, кайсы бир убакыттардан кийин биздин Садыр экөөбүздүн достугубуз боюнча адамдар эстейт. Бул тарыхта калат туугандар. Мен душманга тике караган адаммын. Октон кайтпаган, оттон кайтпаган, элим жерим үчүн жанымды бергенге даяр адаммын туугандар. Бизден коррупционерлер корксун. Бизден элди журтту кыйнаган, бийликке ээ болуп алып, бийлигин башкара албай, элди эземдеген адамдар бизден корксун. Биз алардан коркпойбуз. Мен ушул Бекешев партиясын жетектеп барам дегенде, менин жанымдагы кыйындардын көбү качып кетти. Байлардын көбү качып кетти. Рахмат кызым. Байлардын көбү качып кетти. Силердин айылыңардагы эле байлар, мен 2 жолу депутат кылган балдар дагы качып кетти. Себеби алар айтты, мекенчил өтпөйт деди. Мекенчил өтпөйт. Буларда акча жок. Бийлик буларды колдобойт. Биз акчалууларга барайлы. Сабатсыз болсо дагы, башка болсо дагы акчалууларга барайлы. Бийлик колдогон партияга барайлы. Деп ошолорго кетип калды туугандар. Мен жалгыз калдым ошондо. Досторум дагы кетип калды. Урматтуу туугандар, менин эң негизги максатым болгон Садырды чыгарып алам деген үмүтүм болгон. Ол Нью-Йоркто иштеп, Токиодо иштеп, Берлинде иштеп таап келген жери жок. Кыргызстан ичинде элдин жердин ырыскысын талагандар. Бул коррупционерлер өлүмү тойбойт. Коррупционерлер тойбойт экен туугандар. Коррупционердин чөнтөгү эч качан тойбойт экен. Миллиардтаган бизнеси турат. Миллиардтаган Дубайда, башка жерлерде, башка өлкөлөрдө бизнеси турат, миллиардтаган. Мына артында бирок келип көздөрүн кызартып, жөнөкөй адам чөнтөгүндө 100 сомдун көзүн артат. Мына коррупционерлер туугандар. Только тупуракка тоет экен да, башкага тойбойт экен. Мен Садыр үчүн деп ушу менен кетип атам. Байлууларга сатылбадым, акчалууларга сатылбадым, бийликтүүлөргө сатылбадым. Кыйналсам дагы ушул кыйын жолду тандайын, бирок таза жолду тандайын. Садыр досумду чыгарууга багыттуу жолду тандайын деп ушу менен кетип атам. Мен ушу досум үчүн деп кетип атамын. Кудай кааласа досумду чыгарууга бүт күч аракетим жумшайм. Мен мындай баягы алдап, же болбосо бир элдин добушун алып топтоп кетип кала турган саясаттан эмесмин. Кудай кааласа силердин ар бир берген добушуңарды коргоп калам.
Her bir doğuşuna kol kopalamız. Bir daha doğuşuna tevelenmek tuğanda. Bir daha doğuşunardı. Ağzın altına par teveletip. Başka yerde teveletmeyin. Her bir sizlerin belgen doğuşunar. Men esepleyimin Allah Teala'dan sizler arkalı bana bergen amanat kılın. Vay sen akmak jarımın emez bütün satıp al. De vuruşup maydı çaynap koyup үйүнөн çıkmay жатат. Mağa okşap günde 4 жолу asmanı eldi kıdırıp kıynalıp elge düşündürüp жүрөт дейсиңер. Жоқ. Hurmatlı tuğanlarım, hurmatlı eli jurtum. Korrupsioner, doğuşu satıp algan adam bu kim? Bu mamleketimizin çıkkınçısı. Mamleketke tüzden tüz kaşılık kılgan çıkkınçı dep esептешибиз керек tuğanlarım. Bizim Mekenci Siyasi Partiyası hiç kanday doğuşlarda mamleketin eşçerde satıp almaydı. Kuda kalasa biz algan doğuşumuzun bardığın sizlerge okşoğun eldin, jurttun, mamlekettin keleceğini oylayan adamlar menen gana doğuş alabız. Doğuşunardı ötü, aspiyetli, kadırlap, sıylap, sonun kılıp verdi bunun, barıp durup. Mağa bul plaşetka salıp verdi, meçit salıp. Men meçit salıp verip, plaşetka salıp verip doğuş alam diye durgan bolsun, tuğandar, oşonu millet kıla durgan bolsun. Mına men kılsam bola dedim. Ömür boyu kılıp gelesi tamam. Ömür boyu kança meçit saldım, kança yol saldım, kança başka kıldım, kança köprü saldım. Büröğünü büröğü millet kılbaydım. Menin köprü salıp, yol salıp, meçit salıp, plaşetka salganım için doğuş vermekle. Menin mamlekette hizmet kılıp verir. Mamleketimizni, kovumuzdu özgörtür. Kuday buyurup Taşiyev'tin partiyası, Mekençilik partiyası parlamentke köpçülük doğuş menen barıp kala turgan bolsa, kovumuz özgöröt dep uşanıp tilek kılıp doğuş veriniz dep turganlar. Biz olgan nizam negizinde mamleketimizde çegara maselesi en prioritetli olup, çegarada yaşayan ellerin sosyalдык problemaları, çegaranın özünün korgoluşu, çegaranın özünün toluk koyduğun demarkasiya, delimitatsiya kılıp bütüşü, çegaranın içinde bütüşü. Her bir mamlekettin çegaranın arasındaki өлkөнүн çoğunları menen teң ata süйлөşө билишибиz керек туганда. Kuday kalasa, Kuday buyurup, sizler 4 oktyabrda bizim kolumuzga birlikte versenger, biz birlikte gelsek, teң ata süйлөşөбүz bular menен. Köpöz, akmak, korrupsionerler köçöde жүрүp, akça табышып, так mamleketi urdap, жешип, kayra mamleketти kayra talap tonayбыз деп атат. Men buga жол бербеймин, Kuday kalasa. Sadır, benim dostum, bugün günde hakikatı aytam dep, oşol baylardın, korrupsionerlerin altında sınbayın dep, birliktülerin altında tizilemeyin dep, kançalık kaygı tartsa da, başından ağır günlerde ötküzüp, atasından acırap, apasından acırap, çıraktay balasından acırap otursa da, kütüp atat silerdi tuğanlarım. Silerdin, hakikattu eldin, peşine teriminen çoğuygan eldin, silerdi. Hakikattuluğun vardı, kolduğun vardı, kütüp atat, kegele şabalan kolda koyayla tuğanlarım. Eldin hakikattuluğuna, eldin akılına, eldin geleceğine işengenliğine biz işeni oturabız, silerge işeni oturabız tuğanlarım. Biz janagın dep, hep de öyle akça toptoylu, hep de öyle doğuş toptoylu деген adamlardan emesmiz. Bizge vergen doğuşunar bizge dem bersin, güç bersin, adal bolsun. Biz oşo joopkerçilikti sezeyli. Elim maga doğuş berdi, akçası yok doğuş berdi. Süyüp, küyüp, meni koldop durup, maga işenip durup doğuş berdi de biz sezeyli oşo joopkerçilik turganda. Hurmatlı üyelim, hurmatlı jurtum, en negizgisi silerdin bergen her bir doğuşunar adal bolsun. Men şunu soranam. Adal doğuş bergile bizge. Silerdin her bir adal bergen doğuşunar menen biz adal hizmet kılıp berебиз tuğanlarım. Bizge satıp algan doğuştun, aram doğuştun, keregi yok. Bizge jasalma doğuştun, korkutup ürkütüp algan doğuştun, keregi yok tuğanlarım. Sebebi eldin işenici olmasa biyilik beken bolboy. Mamleketli, eldi jurttu, korrupsiyonu saktap kalbay. Mamleketli eldi jurttu, mekençilik balda saktap kalan. Elim jurtum dep, canım beripge dayar bolgon. Elim jurtum dep, açık gelip, açık süйлөшүп. Har daim kökürögümdü tosup, ottan da korkpayım.
Çoktan da korkmayın, oktan da korkmayın degan jigitlerге gana saktayt turganlar. Ошондо мамлекетибизде акырын жылып, айлап, жылдап өзгөрүү башталат. Башташыбыз керек өзгөрүүнү. Biz Sadırday balanı türmege jatkızıp koyup, özümüz deputat bolup, kıyın bolup, çoğun bolup, jakşı jaşaganыбыз bunu da tuğra emes bolmalı bizim mamleket üçün, elimiz üçün. Oşol dostumuz, hakikattуулuk dep, hakikattuulardan aldığında men ak boluşum gerek. Biyiliktuulardan aldığında men sınbayımın, baylıktuulardan aldığında, baylardan aldığında men çökölebeymin. Eli jurtum, karapayım eli jurtum, Kuday buyursa, hakikattуулuk menen, mıyzam menen meni çıgarıp alat dep, sizlerden ümit kılıp oturak kılganlar. Urmatı elim, urmatı jurtum, men bilemin. Bizdin barpılıklar anday nersege etkişe bargan emes, barbayt dagın. Başımızdan kançalık oğur, günler öptü. Başımızdan kançalık oğur, tüyşükler öptü. Oşa maalda dagın, sınmagan elim, bugün korrupsiyonerlerden ıplas, 2003 akçasında sınıp kalmayt. Menin elim turuktu. Bugün Mekençil Partiyası, hukmuz sonun komanda tüzdük. Sadrokovuz. Uşul komandamız erten parlament götü barsa, mamlekettin geleceğin anıktayız tuğanlar biz. Sadırdan alıp çıkış için ağır yoldu, kıyın yoldu, şunçalık azap tozaklı yoldu, dostluktun yolunu tanıdap aldık tuğanlar. Kolda verinizler. Kaysıl bir vaktarda deputat bolam dep süretilgenler, kaysıl bir vaktarda doğuşumu satıp alam dep çürkünen korrupsiyonerler, daşı deputat bolup oturup, elge paydası tiybegenlerden bardık unutulan. Bırak, Sadır unutulbay, Sadır ökümüzün dostluğumuz unutulbay tuğanlar. Bizdin keyinki muğundarga bu savak boluş gerek. Biz korrupsiyonerleri tıymayınca, korrupsiyonerleri mamleketten çok kılıp, doğuş satıp alıp, mamleketin geleceğini çok kılıp, mamleketin eldin geleceğine balta çavuğunu toktatmayınca mamleket önük beyt tuğanlar. Oşa korrupsiyoner önüge veret. Korrupsiyoner önüge yer kala veret şu oydu. Hazır 53 bin Atatürk Partiyası'nın kelbedim. Atatürk Partiyası bugün günde mamleketteki en tasirli partiyalardan biri. Mamleketteki en belgili partiyalardan biri. Kaçan şaylıyor katışsa birinci, ikinci besten alat. Emnik Atatürk bilen kelbedim men. Emnik'e ben Mekençil Partiyası teklep geldim tuğanlarım. Hurmatlı eli jurtum, bunun başka sebebi var. Mekençil Partiyası teklep gelgenin başka sebebi tuğanlar. Uşul elim dep, cerim dep, mamleketim dep, hakikattuuluk dep, elimnin cerimnin baylığı dep, çındıkты söyleyeyim dep, türmede menin Sadır degen dostum jatat tuğanlarım. Sadır degen dostum jatat. Oşol dostum çıkarıp alışım gerek. Oşol üçün Mekençil menen kelip oturam men sizlerge. Hurmatlı tuğanlarım, hurmatlı el jurt, Sadır'dan görgön zorduğu, Sadır'dan görgön korduğu, oşo balanın çınçıldığı, oşo balanın hakikattuuluğu, Kırgız elim, cerim degende, mamleketim degende, canım berüge tayar olgandığı, emni üçün bizdi tış atkızış gerek. Emni üçün biz oşonu körüp, bilip durup, unçupay oturuşumuz gerek. Oşonduktan Mekençil Partiyası'nın men jeteklep çıkkanımda, köptögön baylıular, akçalıular kaçıp ketişti menden. Kaçıp ketişti. Açık ele. Yok biz anı menen bara albayбыз. Sebedegen Mekençil Partiyası'na barsan ötpeysin. Koy Sadır'ın bizge keregi yok. Bir yandan görem men muna bul baylıktуу partiya menen barayın. Mınандай kılıp turgan partiya menen baram. Oşa kirip ketişti. Tak. Yok biz biyiliktuуу partiya menen baraylı. Biyilik bizge jardam berip, eптеп deputat bolsok boldu. Sadır'ın da keregi yok. Hakikatın da keregi yok. Dep ketip kalıştı bardığı. Hurmatlı tuğanlarım, kançalık kıyın bolsa dagın, kançalık oğur bolsa dagın, azap tozoğu menen bolsa dagın, men uşul azaptуу joldu tandap aldım. Azaptуу, kıyın, dostluk jolun tandap aldım tuğanlarım. Dostumdu çıkarışım gerek. Çakılıp jatıp alıp, eldi kul münez kılıp, eldi kul kılıp, satıp alam degenlerge biz cevapты berişimiz gerek tuğanlar. Biz kul emesiz. Kırgız'a kaçan al Mustafa'dan beri bir taç olun, bir tane eldin altında kul bolgan emes. Biz karışıkların altında kul bolmayız tuğanlar. Kul bolmayız.
sizlerden bolgon işençingizlerdi toplop bir güç kılıp, bir muştum güç kılıp, Kuda kalasa men çoğultup baramın. Oşol jerdegi hakikatsizlik menен kurashamın. Buna tizmeni satıp algan kandidatlar, tizmeni satıp alıp men aldıdamın, men erten deputat bolan bari bir, bolsa da bolan, bolmasa da bolmayım dep çöntөгүн akçaga toldurup alıp, kelip tizmeni de satıp aldım. Endi seni de satıp alam dep жүргөн adamlar hiç kaçan eldin aldına çıka alбайт. Hiç kaçan elimiz başkarıp kete alбайт tugandar. Alar majru, korkok, korrupsioner degen, bandit degen, elden korkup yaşaş gerek. Korrupsioner degen bücürüp, akçaların bekitip, buna bir uyga kirip alıp, 4-5 adam çıkırıp alıp, maga kişine doğuş satı berçi, dep bücüröş gerek al. Bücüröş gerek. Ha bugün bize korrupsionerler жүрөт, sumkasını akçasını doldurup alıp. Kana kim doğuş satat, kim doğuş satattı. Koğamdı buzu bütüştü bular. Oşonday korrupsionerlerdi, eldi korkutkan banditlerdi, canın suuruş gerek tuğanlarım. Canın suuruş gerek. Oşonda ana hükümet yaşayın, memleket yaşayın. Oşonda ana jönököy adamların turmuşu özgörüp, bizge en başkısı bardığının turmuşu özgörsün. Korrupsionerden de turmuşu özgörsün. Jaman jakka. Bandit kaçıp, toğda kaçıp bozup жүрсün. Je türmede otursun tuğanlar. Bandit. Sadr sizler ötüp kalsalar deyip, Sadrga densoluguna ziyan keltirip kısım kılışpayбы deyip. Korkunuç var. Açıkını aytayın. Bugünkü günge çeyin Sadr'da korkunuç var. Sebebi Sadr tordun aragında bulardın kolunda turat moantip. Mıkçıp karmap duruşat. Oşo koldorin sındırıp durup biz alıp çıkışımız gerek tuğanlar. Sındırıp durup alıp çıkışımız gerek. Hazır sizler şaylap atkan beylikti biz tim koya turgan bolsok, anda bütün ele korrupsionerler deputat bolup ala turgan bolup kaldı. Hazır şunday vakt bolup kaldı. Ayla jok bardык jerde korrupsionerler doğuş satıp alıp deputat bolobуз деп çurkap жүрүшөт. Alardı toktotуш мыйзам чегине токтотуш керек эле өкмөт. Мыйзам чегине бийлик чараны колдонуш керек эле. Бирок бийликке да баары бир болуп калды. Алар дагы тим койду. Сатканың сата бер, алганың ала бер деп тим койду. Эмне үчүн? Себеби бийликте отургандар өздөрү, ошо коррупционерлер, алардын башка айласы жок. Алар ошо элди коркутуп, үркүтүп бийлиги менен сатып алмайынча башка айласы жок. Эл жөндөн жөн өзүнүн жүрөгү менен, акылы менен аларга добуш бербешин билет. Ошон үчүн тим коюшту. Эми мамлекет тим койсо, өкмөтүн чукпаса, сата бер, ала бер деп тим койсо, биз эмне кылышыбыз керек? Биз дагы тим коюп, эмне болсо ошо таштап кое албайбыз. Себеби мамлекет бизге керек. Эл журтубуз, Кыргызстаныбыз бизге керек туганда. Бул жөнөкөй эле бир шаардын же райондун шайлоосу эмес, айыл өкмөттүн. Bir aylık ökmöt bolsa hiç nesi olmayıp degidey. Bul büt Kırgızstan'a tasirini tegize. Kudayga min kalla şükür. Allah kübü bugün günge çeyin meni mamleketibizde bir dagın adam korrupsioner dep ayta albayt. Bir dagın adam mamleketke ziyan keltirgen, kıynatçılık kılgan dep ayta albayt. Sayasi jolumdun bardığın, akılımdın bardığın, güçümdün bardığın mamleketibizin erten keleceği üçün hareket kılıp kele jatam. Mından arıda uşunday bolat tuğanda. Mından arıda uşunday bolat.